ovo epizoda. Znači što će biti neki dugačak video, će biti ovako neki kratak, samo nešto vam kažem. Da još uvijek neće izlaziti videi na mom YouTube, znači gaming, ali će tako, još malo, stiglo mi je što se to rešeno, samo još do čovjeka i to je to. Znači, kada mi savjesti komp i kreću novi kanal i sve. I pitao sam vas na Instagramu da li neću vam reći, odite vi na Instagram i ukucajte Braća Najjača. Da, samo Braća Najjača i to je to. Da ćete vidjeti. Ja bi prihvatio. Samo ću vas da pitam da li vi želite to da prihvatite ili ne ovako. Znači, tamo sam vas pitao da li tu igricu prvo da krenem na znači gaming ili neku drugu. Možete vi da mi napišete sad uzbunjujem se stalno. Nešto mi je sad bio mozak stao i sve to. Ali znam sam to vam reći i to vidimo se. I pozdrav. To ljudi nije kraj videa, opet sam se zbunio kao i u prošlom videu, ne znam šta mi je, samo se zbunjuje. I ne snimam nešto dugo to vide, pa samo se zbunjujem. I hvala vam što me sad gledate i što me pratite. Hvala vam mnogo. Sada sam to pokazati, da mi je stiglo što sad ću vam pokazati ga. Komp ću vam pokazati kad se namestim, ali sad ću vam pokazati 100. Evo ljudi, to mi je 100. Ovdje će mi biti onaj veliki kompjuter, znate na što mislim. Ispod ovdje je tastatura, evo vidite, tamo što za tastaturu. I ću ovdje kompjuter, osimo sad ovih knjiga, tu sam sad postavio. I tu će biti 1000 kablova, ali se to znam. Ne znam tako. Nadam se da će vam se dopasti taj moj novi YouTube kanal, Braća Najjača Gaming. Ja čekam da krenem sa tim novim kanalom. Znači, to je to ljudi sad od ovog videa i vidimo u sljedećem videu, možda sljedeći video da krenem na Braća Najjača Gaming, samo ću vam na ovom YouTube kanalu, na Braća Najjača, više smiješam, zašto Braća Najjača Gaming i Braća Najjača su skoro isti. I samo ću, kad krenem snimam na novom YouTube kanalu, samo ću imati ovdje još jedan video da vam kažem da sam krenuo i nadam se da će vam se sviđati. Tu ću imati i GTA 5, Minecraft, Fortnite, koje sve igrice još imaju. Ima još zilijadu igrica, Ark, World, nadam se znate koja je to igrica. Tako snimat ću puno igrica. Ne vjerujem da će svaki dan izlaziti videi, ali verujem da će u jednoj nedelji barem po 2-3 videa izlaziti. Ne kao sada mjesec dana, prođe i još uvijek nema videa. I to je to. A vidimo se.